Gikundi kia andu a wendi mwega kia Invest and Grow Sacco kuma kaunti ya Kameme ni macereire ciana iria iri thina wa cerebral palsy na kumatuga na indo itiganite ita njira ya gukungwira mambura ma kuriuka kwa Yesu Kristo. Kuringana na murugamiriri munene wa gikundi giki augite ihinda riri ni ria guteithania na andu aria matehotete, akiuga itua riri rikinyanirio kuona ciana iria iri na mawathe ni iriganagira kaingi na kaingi. I wish also to extend my appeal to the rest of the community, corporate world, that we need to support this facility so that they can take care of these fellas, these children who are severe cerebral sickness. Aciari a ciana ici ni macokerie ngatho gikundi giki ni undu wa uteithio kuri ciana ciao guku wacerera mahithaga ciana makiurio kwaga gwika uguo. Na challenge kidogo, stigmatization haijakuwa sana although society bado haijajua hii mambo ya walemavu, kwa sababu tunapata vitu kama campus hapa. Mlemavu ako na haki kama mtoto mwingine yeyote yule. Ukiwa Mungu alikupatia mtoto mlemavu, huyo Mungu alijua kwamba huyu mtoto kuna vile atafaidika. For example, what we are doing in Precious Home, tunawachukua tunawaleta hapa, tunapata wahisani wanatusaidia. Ciana ici iratugirwo na irio mirengeti na ikondoro cia muigana wa ciringi 150 guku wa Kenya makiurio gutamburukia guoko gwa tha kuri aria matehotete mambura-ini maya ma Easter. Ngiribotera Kameme TV, Rituro Kanwa Juru wa Foro.